ole tuntum chu voin chun dar som pakhat vel khan in kana Dawrpui vengah athleng ani hmela dawr nghak tu Hnamdang pakhat akezung puya Lalnunsanga'n kumsam tu phani velin ti hianin akap ani hmela adam doi ruina tur adila poisa lo pek du lo wangin akap ta niin an veng chung local council ten an soini en chin photang an na tholain kum thanga ku ka kon silai teng yoma kap oi ma ta gon man me kan pistol ken lai ko azia lo thin khomai Mizoram athlenga tan chuanin Mizoram a hian thil mak do le rap thlak tak tak he thleng reng mai chuni he police traffic police hian silai he ken sakani nei em lo tu ga mai zelo khop mai an veng chung local council pon he tiang hi thleng non tolo se an du thu chua por non siam to a bingwar ani sa khan aron posani tuna kan hmu hi liam tore anan mel view maya kezung puya ama khi an liam achuni mele enzel phatang Lalnunsanga'n achuni mel tunan man lai hi tu kon thang nang silai te hi dan phalle phallo te hi oma danin license nei thlapa kultura nia silai te hi an soi dang kha chuanin a thian pa ati nge ni khapa ta kol sak ani mela zelo takzata ne tling tolo se dong khop mai khati zong khanile phosela ingei dan teron sidonia poisa pek dulo wangin pistolin ka lai chemu mallo voin chmadar som pakhat vel khan Dawrpui aizol mosquit buldora dawr nghak tu khania akap tu hi police ten man ngala akap tu hian akala chemu mallo ni na soya aizol police station atanga zaleng thudon danin pistola kap tu hi Lalnunsanga'n kumsam thum pahni apa sang thuama let am veng sau nia in chala nia police ten an man lai po hian a roini nan soya pistol hian dawr nghak tu kezung puya akapani police te soidan chuan aka hnu po hian thlan chhe tumlem lawante ami ka hi ngei tom lutuk ero ani lo nia thudon ani police lematang thudon na chuan mi kap tu hi number 4 khoi thina nia arui chak chuan dawr nghak tu hi poisa adila ma se dawr nghak tu hian apek dulo wangin ri rap nan hian silai hi amet poka akezong puya afu ta ni nan soya akap tu hian akadan a hremu mallo nin asoi Lalnunsanga'n hian a soidan chuan a pistol man train tru hi min siam tura nenan da nin asoi David sai lo nia pu kotin bel phalsak John ne rukum sang ni som ni pali thlaya tanga judicial custody om David sai lo nia pu alal chuan moya apa lalchang lena Galilee ve bok chu bela chu adil nuwa kot chuan hearing nein bela chu lei loka phalsak tarlan tongin arla chon moi hi Lok Sabha MP neta purichat valan mangayan defamation case a thelo wanga Mizoram police ten an chuina kalzela Facebook a David Sailo ti mingpua athil ziate pholang thin ninge ya shirania police te chuan achung thurelin kolama hian an thon ta ne arla chon moi hi bel phalsak ni ma se he thubo seilai thleng hi chuan chu ala nilawa document sang thelu tur ukil lam tele boipui turlamin an boipui ne Dawrpui elsin puyante Dawrpui local council chuan thucho semin voini som pani chomhadar som pakhat vel khan zol mosquit buldora Hnamdang pakhat dawr nghak to chu
pistola ka ni thutar langin akap tu hi Lalnunsanga'n komsom thumpani apa sang tho malet am veng sau nia in chalani hei hi poisa dil dawr nghak tuin apek dulo wanga thilthleng nia hretani ante e thilthleng hi puyan ti takzet thutar langin Dawrpui local council chuan hemi chungchanga hian atulanga malak zoi zel atumani Dawrpui khotlang hroi tu te joint committee thu chok angin Dawrpui veng huam chunga hian mimal emo engpol point Dawrpui local council hret puina tellowa poisa khon hi phalani lowa khapthlatani ti kanin hret tirnon le tin lotilui anomani chuan atulanga lak zela niang ti mipuite an hret tirnon ane news hi bengwarna news atanga lakani film tilik out tu mi pani man midang pakhat noi thum choi turin te lersia plain cybercrime police station a FIR athelu bo zoin Mizoram cybercrime police te chuan nimin juni som pakhat kumsang ni somni pali thole ni khan movie leak out chungchanga mi panian man movie leak out ke noya vekhian miche pakhat lungthlai kho chu ama lersia play account manga movie screen record ni nge ya fin fianin anua legal notice pek nin chengnoi thum choi tura ti ane lersia play hian an platform ma movie pakhat account pakhat manga leisa chu lozor tu anoma wangin meni sari kumsang ni somni pali khan first information report FIR an thelot Mizoram cybercrime police te hian FIR an don bo zoi hian movie leak out chungchang hi an chuizuya nimin khan champhaya tangin movie leak out a innam noile amo phurtu nia hriat meche pakhat le midang pakhat an manane cybercrime police in an man te hi voin juni sompani kumsang ni somni pali nilai ni hian aizola an phurthlane movie pakhat telegram group sanga pirate copy thon darawangin meche pakhat longthlai kho chu legal notice pe kani bok pirate copy screen record a hian account nei tu ming chiang taka langchu chheizui ani nuwa anei tu hi hre chuania account nei tu hian ama screen record ani lo thule a thian te account password a serve thu asoi a thian te hi zo chu ani nuwa an screen record ani lo thu an sei vek awangin account nei tu hi mo phur tu ngai ani ta ne mizo film ol samzo ka en theitura OTT platform bo sei tu lerse play hian an application a movie te hi phalna nei lawa lo lak chhone mo zorle thon dar po tilo tore mi puite an cha non le ane lerse lam how to te chuan movie leya username le password in share hian account nei tu te hi amo phur tu le alboi jok an ni thin thuan soya account in share ahim lo thuan soi bokane azelo thin khomai min ha tak le rim taka an thosa ol sam taka lo ti lik out sak thin hi chu ahim lo ane etiang hian lo ti lik out tu te hi shemmak mak thin sela lo ti lik out tum dang te pon an tingam to lo mai thene ni khatemon ni emo kar khat kar ni chungleka film hi siam jongjong the ni lawa mi na thlatel ngei to na sengin thale jungnen an tangkopa chuwangin kan hlut sakhi apoimo em em ane